tero gwandu makanitha ari tondu andu ni twatwikie tech survey ti andu aingi me smartphone matarora mitandao yes tuike tero gutukira kurathia atia mitandao ini macai matuvia Masai matuvia ithano curu na jahiko na miratina turona riri mwanake woka ukui no nducio ana tawa neneha yes na rarigithia andu aingi muno especially ithui aya tuonangite maundu bururi uyu aya tuonete ituika ria bururi aria tuonete matuika motongoria ri at least matiweka ta matatu mana yes niturambire kurigwa atiriri ikakurathia ngacia to turaiguire andu othe mumo othe wiki ICC yes kurakiriga ningi niki kurathie twarora andu aria me kundu kuu ri na ti ari heri ukarigwo what is this oh yes na gutie na empowerment kundu kuu guti andu mari joka mabango mundu ciake cia kuinuka gucio reinokia nduthi na macini ya guthambia nduthi turakiuririria atukura kurangite twirwo kwi mwanake wihoretwo anga I show speed niwe wi bururi uriku niwe wi bururi uyu turamba kuriguo tondu ithuo no tukiriguo andu aria tuwe sami ndori na ngaro ya junior ri mundu ini ta cai wa 14 ri mundu weka setire ya Mufti Moses ri ndungimenya mwanake ucio narua mundu wanerorera kana akarumirira nyengeceri mwanake uyu ndaigua ti kau tondu atuikire $1 millionaire ena miaka 17 17 years ni mwana is born 205 ndino turaikia kura irigo na icungo ni warika na ODM ucio no ODM magiagitite cerehe-ini na ndaigua ni wa $1 million 30 gicenjia kiri mbere au riu niho ahitukira injaitu aha YouTube ri auna nire samido maita kiondorite no ha YouTube ri yes reke tuwe ni ta hakuhi anyitithania industry ri tondu ndaigua na following ukira CNN ena 48 million subscriber na wakiona ni uhoro munene na akina mwigarurire wa thendi yes riu ithuĩ millennials ri ni turambete kurigwo muno niwe ginya atati amwe marenda iturwo ni marenda akuria no cio mamenya kana no megitania nake nake makero riu mwanake ucio njire ri okite nayo ri ndemuteithia gikura atiri handu agitwikithia andu waipa uguo kana mundu aheo handu ni mekurania ariri mehu mwanake ucio ka haria kesi no adiaretwo tu speed ya cigana arashira speed iriku aca no ritwa egwetagwo arehetwo ni gacongo kana niwe wirehete aca ucio niwe wirehete cieka maundu make no tumwite handu twina mucemanio aca ndagathia mwena wa siasa okia hutio gutwathie odikwenda ke maundu maige speed ucio ahutie gutona ugiengira urie thikiriria acoke ni waku aumite America ni uria watu inire gatene tiyo cio no riu andu kacongwa tugwite mbere tondu ni athondekete ndumiriri ya kumunyita ugeni rweto tiake mumenya gacongo we ni amui ndireciria no ko believe onake ndigwiciria ni amui tondu no akirige tondu riri mundu ria tuwe muno guku ni wa Ithaka wa Jeni roisi wa mama no yo gwitwo Dada Sara mundu ucio ri ni arumirwo muno gukira wa Kairo na kunene ni aunanitie nginya wa macaria ucio ararumirwo riu thi ngima ukugwa mundu na 48 million arumiriri
no gå Kenya haswe na rogomeria igana ona guo kuringana kirindi kiria aguciriirie ri ndagite o makiri make agikore mwanake mo Gen Z ri ono cio ro tuhuthire kugucia Gen Z tona mwana wa Kasongo sasa yule kijana amefika ulisema anafanya nini we Itumbe karibia finya kompyuta sasa hebu finya kompyuta hiyo sasa mimi kama rais niko na ngapi hii follower nimefika ngapi niko milioni na uko hapo around 3 million sasa na yeye huyu kijana ako na ngapi ndio huyu 48 heading to 49 asalale sasa huyu akikuja nataka muweke ndege kia ICC juu wapi wale watu wa Magical Kenya muweke ndege ipae katika ghorofa ya nyumba namba ng'ombe na ICC ibebe yeye imuzungushe mbuga la wanyama alafu mulete State House. Sasa hiyo State House ndio alisema kidogo hiyo hata hiyo ruti sasa wewe Itumbe si ni mtu wa hiyo mitandao sasa si mumuzungushe affordable housing kidogo alafu pale Talanta mupige raundi 5 umesema anaitwa shopping gani hata shopping Aisho speed sasa si tupange mkutano ya haraka tuite vijana akuja wasalimie bora ambiwe vidole aweke ngapi 2 kwa hewa Lugthira ni ati kuria nenda-ini ni aranyitete at least ka Intel yes na ndigwichira karari gaciara igiri no ndio atiriri mulisema huyo kijana atapanda matatu na sasa ile yetu simuweke ndani udhani anaingia mood sasa mweke ile we kwa ile ya kijana ile sasa mkiweka yeye ndani ya ile yetu sasa sini namna hiyo sini kujipanga nikupa na mweke sasa ikuje iende polepole namna hiyo Laigo muthe Masai Mara no mwaka ithwe no turiguo niwe aikoe ni wero ile taiga power akero ndirandiro fa iguru ndungimenya mwana kiocio ndungimumenya please aiko ni wale kwende gwatwikire kwi mundu uragura hera hende cia ciragio ngingwende ta mugathi ndungimenya mundu ucio reto speed yes aiko ni wale kumugate gutanoka machine cia ciraici buroko yes aiko ni oethane macia wanda huhu akiambia no rigwo ni speed andu aria twahingurire Facebook cyber please mundu ucio no amurige aiko ni we JJ akihunjiria haria muthaiga amuka wacio weta wate amuka wa JJ ahunjagiria au hema-ini andu akomboraga o Sunday tu ari keitho muhagatharani hagacokio kirabu mundu anegurira kaseti yes nyimbo riria ciari kaseti-ini yes huyo utashindwa kumjua utamjua mundu wigira gatika part 2 ndungimenya mundu jireto speed ni wa mumo angikorwo ni urambitie gwithukumira bururi uyu mecukia kiria watho wa matatu na micibiri please tiga gwetherera mundu ucio no tiga kumuforo muri akuru enye foro yakanyira Todo aiko wewe mirinyo uragotero mundu ucio koria araruga makiriku tiga utindo kigia mwanake uyu ne ukuriga aiko no nyuete iria ria bagiti ya tetra pack ria nuthu lita
ukarengera waigwo na magathi waikia stiro tia no horo mwana geru kana ne wanyuria iria ria Nyayo. Yes, please. Forget it. Forget it. Aiko wana hura bira ni ukurigwo piu ni mwana geru ucio yes ria ukuriga ukuriga sana aiko ni we manager boys band ona thogora ndigũthia nĩ mamu etho ũrĩa Kĩbakĩ areheirwo mũteng'eri ũyũ wabunjĩte rekondi ya 100 meters wĩtagwo Usain Bolt ndamũmenyaga nĩakũmũrigwo makĩmũbocia Harambee House akiwa sasa mheshimiwa rais huyu ni mkimbiaji anakwenda mpaka wapi? The fastest. Sasa ndio hiyo basi akimbie tu kero hapana. Sasa unaona kuna vile anafanyanga mkono hivi tufanye hiyo kwa nini? Sasa ni mimi nakimbia ama ni yeye? Sasa kama ni yeye mkimbiaji basi afanye hiyo, si lazima tufanye sote, manake sio kazi yangu hiyo. Ndiye kiungo nuyo wikara Anasema mazo bila Kĩbakĩ kiungo wero ile marutire ni monene. Haya basi tushafanya. Sasa si hiyo. Umesema anatoka nchi gani hiyo? Basi akwenda kwa ndege hiyo. Speed. We do not know. Ithe turamumenyire ira. Yes. Ira. Ithe turamenya atĩ mwanake ũcio e mbia na nĩ arĩ ngumo ya kĩmabũrũri. No ũmekeire mandege ũke mathaga. I show speed. Yes. Welcome to Kenya. Kenya. Hakuna matata na saa ingine iko. Sema jone tulishe. But you see, it's the cliche way of saying niko wega. Ona utari kwega. Yes.